bazar thlir tu te chibai ule tunla hian parliament fu thut khom monsoon session chu nei me ka ni a kumin parliament fu thut khom chu mp te suspend run pui thleng ani bermaya nimin ninga ni july ni somni bariya thleng khan mp somni le pasari suspend ani to a Rajya Sabha mp somni pathum le Lok Sabha mp pali suspend ani to ani ama sabera Lok Sabha lama congress mp pali chu parliament rorel ti boizonga an khosaklu itlata wangin Lok Sabha speaker Om Birla chuan tun monsoon session chung jong parliament ta tel theilo tura hreman ni thu apuanga speaker chuan india ram mi puiten parliament chu rorel turin an du ti asoya house member te chu thil poimo soi ho tura kal khom an ni ti in sarkar chuan eptu te thu soi angai thla a soi ho po an du ani atibok eptu te hian thil man tole poisa hlut na tlatniam chungchang soi ho an phuta house chunga an au beng chenga congress mp pali te hi an chat over de bi go wangin suspend ani ta ni in alanga heti lai hian congress mp Manish Tiwari chuan bjp ka ishroi sarkar in parliament rorel theilawa a om chara congress an pu chu adik lo ti sain kumsang ni pali tanga sang ni som pali chung khan BJP hian parliament rorel ti boy reng rengin hunan manga parliament rorel theilo chu sarkar lai ro hmanna dikle diklova in ngat ani thui hle ni in soyani ti chon thole ni july ni somni le paruk khan Rajya Sabha lama eptu mp som pakwa za chu kar khachung se sonatil theilo tura suspend an ni le ta a heng mp te hi Rajya Sabha chairman chuan rules of procedure and conduct of business rule number zani somnga parukin chairman in tulati chuan member te chu a suspend theya ma se son nei lai mek top thleng ai rei lo chau suspend turani ti asoi mangin a suspend vele ta a ep to mp te hian bank cheng an siam charchara house a engma rel thei ni lova chairman in khom ati top leiloka chonhulama rorel in khom nei le apo angai te boka an bank chen le wangin chairman hian a suspend ta a anni hi chu tunkar chung chau suspend anni thung Rajya Sabha leader of the house nilai Piyush Goyal chuan parliament la thu soi ho du lo le Piyush Goyal chuan parliament da thu soi ho du lo le soi ho na aum lo theina na boruak thalo siam tu chu sarkar lai nilovin ep tulaman ni atia hetianga mp te suspend hi sarkar chuan du lova ma se in thlung tak chungin parliament rorel na akal tuan theina turin ti angai ta ni in na soya union minister Goyal chuan finance minister Nirmala Sitharaman chuan covid-19 3 akai meka adam chen huna ram chung thil man sang chungchang chu parliament a hian soi ani ang ti atiam bok Goyal chuan mp te chu India Rama goods and services tax GST lak chungchanga mon phurvek ni in na soya GST council a hian congress te Trinamool Congress le mp dang te chu an tela chuwangin sarkar in GST alak chungchang social turan nei lo atibok nilai ni lo thleng le a Rajya Sabha abok hian AAP mp Sanjay Singh chu kar khachung se sonatel theilo tura suspend ani le boka ani hian deputy chairman Harvans chu a paper ken lai pothlerina voma a chet ngoilo ema wangin suspend ani ta ti puanani Sanjay Singh mai baka ep to mp dang te hian parliament session line sarkar thil ti diklo an aupuya an chuak khoma chairin an thut na pantura a hril hnuwa Singh hian a lekha ken lai chu pothlerin chair vom na na mangta a Singh suspend ani na tura motion pass tur hian voice vote lak ngalani a suspend ani thu puanani hnuwa ep to mp te chu an la boy zelawangin deputy chairman chuan house rorel na chu hemini tan hian ati top le tani ti chuan ninga ni lo thleng le a Rajya Sabha lama bok ep to mp pathum te chu suspend ani le ta a AAP mp pathni le independent mp pakhatte ani congress roi tu senior Jairam Ramesh chuan Lok Sabha le Rajya Sabha a ep to mp te heti tak maya suspend ani ta hian Modi sarkar hian ep tulamin thil poimo rammi puiten an machon mek thilman mo thak parliamenta an soi an hlau ti alantirani ati heti la hian union parliamentary affairs minister Prahlad Joshi chuan
ep tu mp te chuan ngai daman dil le phot chuan an suspension chu hli le ngal thei ani ti soya finance minister Nirmala Sitharaman adam vele office kai le pe vele thil man to chungchang ep tu ten soyan phut chu soyaniang ti soile bok hetinga parliamentary tu mp suspend an ni chome ka hian Trinamool Congress suai tu Derek O'Brien chuan rore lai sarkar chuan parliament chu mun thim thuk taka achan tir me kani atia ep tu mp suspend zinga hian TMC mp paruk lai an telani parliamenta mp te suspend ni thil thleng fo ani lova ma se thil thleng ngai lo chu ani lo thunga tun hnai mai apo mp suspension hi athlenga nikum November ni somni le pakua khan Rajya Sabha lama thasik thut khom ni khatna ep2 mp som pani zet chu suspend ania anni phei hi chu August ni som pakata monsoon session top ni an kho sak dana wanga suspend ania kumsang ni som ni September ni som ni pakhat po khan Rajya Sabha a vek mp pariat suspend an launi to bokani parliament in ni Lok Sabha le Rajya Sabha hian session kai hruai tu presiding officer te an poimo hleya presiding officer hi Lok Sabha lama speaker antia Rajya Sabha lama chuan speaker ti velovin chairman ani thunga anni hi house chunga tuang takaro relani theina na boruak siam thatura mo phurtu annia boruak thataka om theina turin speaker le chairman chu thunei na sang tak pek annia house atanga member te hno chu theina thunei na pek annia rules of procedure and conduct of business rule number 373 a chuan speaker chuan member omdan le thilti chu nunphung pa ngai pel nia hriat chuan house atanga hnot chuak ngal turin thunei na aneya chutianga chuak tur thu pek member te chuan nialmong chang lovin house an chu san ngal tur ania no chu ani ni leng house a alu le phalsak to tur ani lo ti ain ziaka hemi ba ka hian kan soitak rules a bok khan rule number zathum somsari pali le zathum somsari pali e a te chuan member te hrem theina dan om le boka rule number zathum somsari le pali a chuan speaker chuan member tu po chair thunei na ngai poimo lovemo house dana bo chia emo a angai emo house rural na ti boy reng emo a hriat chuan a hming chu chin chi abi kanga speaker chuan chu member chu suspend ani theinan motion siam tura member te kovin chu member chu house atang no chu ani theinan ma ala anga suspend tok member chu session nei mek top ni thleng IRA suspend the ani lova member suspension chu motion mangbokati top le the ni anga hedan noya suspend tok member chuan house chu san ngal turani ti ani bok rule 374 a hi kumsang ni pakhat December ninga khan rule buka tel thar ania heta hian member suspend ani theinana motion siam le pomdan soyania heta hian osam taka motion siamin presiding officer in member suspend theidan le azona ninga chung shememo session chung jong shememo ani tlem jok man theina dan ania heta po hian speaker in suspension order apuan vele suspend tok member chuan house chu san ngal tur ti ani Lok Sabha lama speaker ang bokin Rajya Sabha lama po chairman chuan rule number zani somnga pangale zani somnga paruk mangin member suspend theina anei ve bok ani parliamenta mp te suspend hi inhremna na takania soito angin hetianga inhrem hi athleng ve chok boka amalama kan soito ang khan kumsang ni sompakwa tang khan kumtin mp suspend hi athleng zia hemi ma po hian lo thleng nual to boka sangha zakwa somriat pakwa khan Rajiv Gandhi prime minister line nithum chungin Lok Sabha member somruk le pathum lai suspend ania kumsang ni sompani khan member pariat te chu nili chunga tan suspend ani boka sang ni som pathum khan member som pani zet chu ninga chunga tan suspend ania chutiang pogin sang ni som pali September thale February thla khan member pakwale member som pariat suspend an lo ni to bok ani mp te suspend an ni piang hian sarkar lai le ep tu te chuan na takin an ma ni lam an tran ve zela sarkar na in thlaka an tran lama in thlak vele mai zel bok ani Indian politics hi angai noma khovela democracy ram lian ber kan nia
Ramdan pui nei chip chiar em kan ni boka hriat tur le soi tur hi atama voi khata soi vek le hriat vek sen la ani heklo chuwangin indiaram politics thil thleng le abe bom ngai nom le bengwar thak tak tak te ilo hriat du chuan bazar lo thlir zela imi du sak zong te po lo ser ve zelang che bazari lo thlir wangin kan lo me